The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy, with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration, or contact your nearest block development officer, BDO. Usembut Menteri Rang Bak Kejelau Bak Senyau Balangdhar ubah kemiru ikat penat transport. Ulepan mana bag Sorkar kan Kitkhlieh lot ibarok di Jinglut Jingsep ban Sumar ki Arngut Samla Pule ke NEHU. Ibadai ka dari dengan podukai bad ka Stephanie Shadap. Kibala ngat ha kan ke jengja aksiden ke besar kai ha ka nyu trip na wiang ajar apusan hajan ka kardop jeng skul ba NEHU. Ubah Senyau Balangdhar ulalit pet yaki ha ka kan dai trip na wiang. Ulithu bagawe ke Samla kadang stomjur bat ulapan tikinaru balada ki don kaman Pak Sumar wat cebar ke jelak Sorkar kan pet dot ya barok ki Jinglut. Susu ulapan te bonongnya akali ubal penlong ya ke aksiden ulah syakam ha ketuhi kamian ba ke Sorkar leng ba ke tenat transport kan perkeng bhai ke non an ya gudnya akali klam akor. Kan terapi barok pula yo i ke dia gitu Arngut Samla ki masuk free dari aksiden ke ba isir ke do kata-kata ba isnai ha bapling na yung pula ipatib yung ikong Sorkar so kamram yung Sorkar menepek di katan kon Samla jung itu mah kar ko bolong Arngut berok itu kowe kalakham stable kalakham ayo itu sewe dang nang kham don ka jing to makam tu tinggal ning Sorkar la ong ni ni duai berok Arngut don nang bakai ke sen ki Tawad di Jingsep yang dia di berok itu sebagai klaim Sorkar. Mak hendak ngi gani ke jing dikiat bar ke jing nya kali ke dei ke we ke daw ke bawan ra hai ke jing maya ke jing em jong ki priyo hi ke na kalian ke Sorkar kan sim Tapi lebih kadang-kadang ni section baperi nang transport kuno benle ki le klemakor hande you udah barbar accident tu kemedi ki polis kelak ke you don aku nak studi hi gitu different section ada berklaim kod kali don section ba ya kali for white don section ba ya kali section different section ada angka angan sim kaya gitu bro ngila sim kaya beda bani accident very serious from the government side kan suluk Sorkar bro Jinglut beda bani Arngut dengan susuk ngila ong lai ya kumno kajing pangmakam jod subo handra din arla si kimla Sumar ni ya kata dong rifeno sabarin Kitkhlieh ni Sorkar